udawaremye zineza ko nanjye ndimo kugira ngo muhimbaze namimana udawaremye zineza ko nanjye ndimo kugira ngo muhimbaze
Kinachohitaji amani ndani ya mioyo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amani iwe naye. Amen. Hilo ndio neno Yesu alikuwa ananena akitaka kuaga wanafunzi. Siku ya kwanza akijifunua kwa wanafunzi alipofufuka, amewaambia amani ya Bwana iwe naye. Akienda mbinguni amewaambia kwamba nawaachia amani. Hata dunia ya leo inahitaji amani. Familia zinahitaji amani. Kanisa linahitaji amani. Hiyo ndio ombi la kila mmoja katikati yetu. Hata leo tutaombea Ukraine, si ndio? Ili naye ipate amani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Russia isiendelee kuwapiganisha, kwa sababu amani ndiyo kitu cha maana duniani. Tumupe Bwana tukufu. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutarudia mara tena tukisema ya kwamba urahambaye, urakomeye kandi urahebuje. Ibyo bintu bitatu Yesu avyiganjemo. Nta wundi ufite ibyo bintu bitatu mwisi yari abakomeye, ariko nta uhambaye kandi nta uhebuje. Basa bakomera igihe gitoya, bakagira ingufu, bakagira imbaraga mu gihe gito. Yesu komeye, ahebuje kandi arahamba. Ibyo bintu bitatu. Putin arakomeye muri iki gihe. Isi yose yamutinya. Isi yose, Amerika twita ko ikomeye yamutinya. Ni ukomeye mu bijanye n'igisirikare mwisi. Afite ibifaro n'ibifaro birenze ibya Amerika. Intwaro za kirimbuzi yo kubita ibomba rimwe hano Kenya yose karimbuka. Arakomeye. Tumwumva ko akomeye. Umugabo utera ikindi gihugu isi yose ntigira icyo mutwara. Kira mufatira ibihano gusa. Ambargo z'amabanke n'ibicuruzwa, ariko yatinye gutera. Kubera iki? Kubera ko akomeye. Ariko Yesu arakomeye, arahambaye kandi arahebuje. Uwo ni wo tuzinira, uwo ni wo duhimbaza, uwo ni wo dusenga, uwo twizeye, uwo ni wo twiringiye, niwo dutabara. Niyo mpamvu tumutabaza muri uyu mugoroba agatabara Ukraine. Tuweze Imana icyubahiro. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nawe yo gutabara akaguha amahoro mu rugo rwawe. Nawe yo gutabara akaguha amahoro mu mutima. Ndimubuza amahoro. Uyu mugoroba Imana yo gutabara uyambaje. Twongere dusubire maho. Ta yindi mana yera nawe ifite imbaraga no gukomera. Yindi mana yera nawe ifite imbaraga no gukomera.
kandi nungutse. Bwana Yesu asifiwe. Nta yindi mana yera ifite imbaraga no gukomera. Mu mateka y'isi hari abagabo bakomeye. Hari umugabo umwe witwa Alexandre le Grand yakomeye mu isi y'icyo gihe, arakomera ategeka isi yose, atwara isi yose ngo amare agiye gupfa. Praise Imana icyuhe. Hallelujah. Aravuga ngo jewe ngo nafashe isi ngwanye intambara y'amasasu n'ibitwaro za kirimbuzi, ngo ariko Yesu we ngo yafashe isi ngo ayifatishije urukundo gusa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kubera ko yarakomeye nawe ubwiwe yaravuga ngo naje gupfa ngo bazafate izahabu ngo bagende bazisasa mu muhanda, nibamara bazisase no mu mva yiwe ngo azirorose. Uwo mugabo yarakomeye mu isi, bamwita ngo Alexandre le Grand, ngo ni Alexandrie mukuru ukomeye mu isi. Ariko ngo aje gupfa amenya ko Yesu akomeye kumuruta, aravuga ngo jewe nafatishije isi amasasu, ariko ngo Yesu yayifatishije umugozi w'urukundo. Isi yose iramwubaha kubera urukundo. Arahambaye Yesu kandi arakomeye, arahebuje. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nta wundi we ufite zikomeye ngita Yesu. Umwizeye ukamwiringira ukamwiyambata, afite gukorera ibikomeye byinshi akaguha amahoro gusa.